Oğlum yetişmiş olsam ya. Тура кандоо жазап коюңуздар. Менин өзүмдүн өмүр баяным менен, программаларым менен, жасаган жумуштарым менен таанышып коюңуздар. Мен Кытайда Kuşlarda. жақсылық жатар болғаса 네, işte odasında. İşte izle. Kandidatsız söyle. Hatta Oralça'da yarışık bir şey. Мен чоң аталарым ушул ат башыдан үркүндө качса Кытайда төрөлгөнмүн, өзүм врачмын. Мен биякта Кыргызстанда 20 жылдан бери ушуяктамын.